watu malpaloang tatu mulai mulai amat keigo tatu kaminga ile kwa kwa jamaa maliango malengango pa iya ya bagasi dari moongso misoi ko mai malefana mai tapano Joseph nantayo tabali de lango langindei ulu fale ayo ia fai store manu fata ele ayo ia vai o bate som e reo ia mafana o mata ia le tua de lang le zebu toi fale o ia i fai store manu le ata tu toi fata ele ku ia te ia vai o bate som ia e mafuta tuai malonari ia e ala le kupo ngau le maliu ia e baise le toi tulo ta tu maliu Yesu te ia fa manuia le tu te mal ta tu maliu Yesu te viso te mai ona le lofa mutu te ba le tu foi ona fa ma fa na uma le na te fa ma fa na mai a te tato i lo tato kupo nga pula le ia tato mo fai on fa ma fa na tu ya te ia i bawa i se tasi la kupo nga i le fa ma fa na mo fa ma fa na i tato le tu ia vi ia le tu te ma lo tato i o Yesu Christ sau winga le tu me la fano Joseph le vai famana tuai no baptisong o famaiai le apostolo Paulo o itato le uma o baptisoi le ia Cristo o baptisoi le itato i dona mani o stanu batas o itato mai le baptisong le itato salvati le toi fuataina pe io ne toi fatu ina mai o Cristo na ie bot le manuel tama wa fai fatsi tu le fatu se lo maniu e fatu da poi tu lo ne toi tu mai la so lo fatu song la e tu yo ye di fa le ko pa la e yo ya wa lo na ma tanga lo na malala mama ya e ma tai mo lo ta ko ta di no le
tangi mo le tatang. O le ali oli, o le whamasino o e ona mo e mo. O wae whapena mo liwi e sumu to e kuae, whapelamo na mo e te mawhatasi mai a tu oti a Kristo. Whapena oti tangata uno i a tata. E whapena pui, una ona tangata uno i a Kristo a Nuia. O tātou sira whai o le awainga o le muko o poto. O tātou sira whai o le ainga o le visiana. Te o tātou no manui e tua wale tarlanga sanga pui. E o tātou sira whai e koe whakui le tarlanga i le tua. Ala i te mai a ka whanu. Ka pena rona soi tua. Ka pena rona whai ngā tarlanga. Special welcome to all of you gathered here today. My people of God, as we gather to celebrate the life of Tafano Joseph Mario Tavale in the presence of the community and in the presence of our Lord, with the Eucharist, that we come together to return the gifts that God has given to us, for families, friends, relatives, and guests, and especially the wives and children and those who are here today. And we lay out that we want to take to God for it. So the poor can be seen, I know that our good to God who lie in that life. O le whamanatu o tā whano, Joe Tawale le tai ao mo i tātou. O i tātou e mo le langa, ai le mo le langa. Au tātou soifua mo ola i nei nāna langa. O tātou tangata i le tūtū mau, au ni tangata wholau. Au tātou wholau lai i nei nāna langa. E ai whailonga e whailo ai o tātou walatu o tātou tua, ma le malo e whaamau. O le tusi pa ia, o awhionga soifua ia o tātou tua. O polo inga o tātou tua. Na hao ina ai le soifua ta whana. Whapenau na ia hao e fo i nan whanau manona ai. Ai sa ia soifua maola i fo. O le koluse. O le koluse o le whaitaulanga o tātou li whaola o Yesu Kirisu. Sa pōpua mai, ma whatia, ma liu ma toi tū, o lana whainga taulanga lea mo tātou ni o tātou moa le ono. Le whainga taulanga fui lea sa o sa i ai tā whanu e le ngata i ngasi o lana tino sa whea ngai maia. Ai o lana o sa i fui lea ma lana whainga taulanga e ala i whono o tātou aina, ma e kāle sia. Ma i se fui le pule anga sa tautua, mama lue ai. O le tutano whautua o le tātou tina pa ia o Maria o le tina o le whaola, tina le kāle sia. E ala i le losa dio. Le losa dio lea sa tai nai fo i le soifua malue ma le soifua au au. I te mai a ta whanu, Joe Tawale. Tātou te talo ai fo i le, whautua te talo tātou tina pa ia o Maria. Se i moli i lona nganga, i lona alpeno Yesu Kirisu. E ale le ola i whaapau. I tātas kālo. Le ani e whaapu mai a mātou tālu sanga. Ono e tue tuano wanu mai le oti. Oe fwoi na mai e mātou ni wātu e tua. Pa mālu si o mātou whapua. Awao ta whanau Joseph o mātou o mātou te mā. O le a awai uda i o nā toe tū. La mātou o le ngini la tu mātou ni o Yesu Kirisu o loa. Le soi fua koe wātasi moe mane a ngāma pai. O le atua e tō tasi moe whāwau la.
O le whole ina o te o ia le tua. Tātou te maua mai lea me tusio ngā luenga. I lona matau po lua sekulu. A lona whai upe tolu su malimu. Wa o whaari atu i ate o tō mea umalawa. Ia whapeo no tō ngā rurue, ia sosuani e o vai e ta tāngai. Mai o tō manatu i la whionga ale aliki o Yesu, na whetalai mai e ia. E sili le manuia o le ngā te whai atu, i lo le ngā te talia mai. O a whionga pa ia ale aliki. Amen.
o flanga fiu pa ia le tua. Tātou tu mo mai lea. Tusi ra o stolo paulo le kare sia runga. Wai se na tu whātere se ina, mai tātou mea rofo ke risti. O le koko ngā ea, o le atu vanu, o le sawa, o le omu, o le lela rama, o le mangatia, o le bere. Whāpei o le tusia. O na oe o whasio ki ai mātou i aso umu. Ua whātakawina i mātou e pei o māmoe a whisia. Aua tātou manu māroa ia i nei mea marama. Ona o ia wā whamai a te tātou. Wā o mauti noa. Ele mawhaia e le oti. O le oa. O le angelo. O le ariku. O e mārosi. O mea nei o na pō, o mea atari, o le mawarunga, o le roto, o se tasi mea na te whaia, e le mawhaia e ia mea, o na whātea e se ina mai tātou i le alofa o le tua, o loo ia ke riso Iesu, lo tātou wani. O awhionga pa ia a le tua. O wāua whakalaga o nā whamai o le tua i le lalangi. Moi au mai ai no nā tali e to tasi. Ine le whanu si tasi whātu tua i a te ia. Ai a mawai ia leona e whāua. O le tala le ia le ali. E sili le manuia o le na te fua yatu. Nai lo le na te talia mai. I suppose the question that I would like to pose for us this afternoon would be, what is the mission of the church? And I would like to peek into some of the documents that might answer this very question. First of all, Pope Francis states that the paramount duty of the church on earth is to aid and assist
those who are in need. But according to the Vatican II documents, the statement from Lumen Gentium, it states that the primary mission of the church is to assist every man, woman, and child to the communion with God the Father in His kingdom through His Son, Jesus Christ. Te manato le fesilitu mua le nai le aso le nei, o le a le tala inga le kalesia, i le nalolangi le nei. A o le a lau tala inga, o e le kerisiano. A o le a foi le tala inga o e le katoliko, a o tato iai le nalolangi le nei. A tono e mawhai na maua se tasi mai na tāua, o le nei fesili le Evangelia e peono tō whaafonga ma tātou whanongongo iei. Ua whaafangongo tangiao le whaongaina e le au whailotu whai mai ai one. Au au whapelawa o nāno whamai o le tua le narorangi. Ua ia au mai ai no nā tali e tō tasi na ia le whano se tasi. O e whatutua i a te ia. A ia maua ia le oro e whaongaina. Le tala inga lea Yesu na whio mai e le narangi le nei. Ina ia tatai tātou uma, every man, woman, and child, in communion with God the Father through Him. Whawhera na wha. Wa tātou maua ni vai me tāu e pefo tātou whanongo ia i whio ngā le tua. Mai le tusi o le ngānenga o apostolo, whamatantara tu skala ia luka. Ua tusi mo nei ia Paulo. I toi ina i Efeso. Maia mo iai. Ai maiso o langona. I le tāua ngā luenga toi ina i Efeso. Lea sa ia ave i whamaro. Ma whamaro si au ai ina ia whaau ngā luenga e peo na ngātu whaia. Le moni ia e peo tātou whanongonongo whai mai, e sili ale manuia o le nga te whoa i atu. Naino o le nga te talia mai. Le ata atia whio ngā le tua mō sina te mi poko. Ai se o tātou whisili, o le ale tāna inga a Joseph Tamale le narangi nei. O le ale tāna inga a Joseph Tamale le narangi nei. E le o le tāna inga ea le Joseph Tamale. Sa ia tau mo whai e mga lua i tono le kalesia, o ai le kalesia, o le tino misterio ke miso. O ia o se tasi le tō tino le kalesia. Ai lea sa ka lua e ai Joseph Tamale. Ina ia tatai whanau le tua, toea ina, o whine o tamaiti le tua, ina e iai le sotana, e ana iai Yesu. E whawhera na whai e Joseph Tamale. Whau masoloi, mai le pōse lino tatu wau fia le aso le nei, le tāla inga Joseph sa whai, le narangi le nei. E leo le tāla inga e ana Joseph Tamale, le sato fia i o ia e whai matate whono, o le tātou maota o whau e moe mai whatu ainga. E leo i e le sana mona i Joseph Tamale, o lona mala wina i lana tāla inga le narangi. Whaatino i lana o onanga i tamā matina mātua, sa ia nganu e. E leo le whaatinonga e fōi e Joseph Tamale, le sa au na ai ia o ma le tatu ule anga i tu se sai, sa ngato Francis i ma Maria i tina, sa whaia i o ia masuita te whono, i na e te tai fōi whanau o le tua e o ina ai, i lo tatu o tua, e ala i lo nāno Yesu. O lea naka. E leo le mana winga fo lea o Joseph Tamale, i nisi mahenga o le mano, e ngā lue nai se tasi fo komiti. A wā lawa te ino whanau le tua i le tua, e ala i a Yesu. I oe o lea. O le whaati nonga lea e Joseph Tamale, sa ia whaati no ai,
Ma whaatau ua ia ki tute pe ona pese tātou whai pese poruse pa ia. I lona whaatutua, i lona whaanangolango, ma lona alofa i le tua. Le alofa le pe on tātou whaanangolongo i ai. Sa mo i ai tō tele a tusi whaanatu ai paulo le kāne sia i Roma. E le ai se mea i le langi lunga, ma le lalo langi le me. Natu mawhai ona whaate e seina i tātou le lofa o le tua. E ana i lona anu Iesu Keriso. Le alofa le. I le a whaina ko i whai mori ma. Hapa kene. Sa o tala noa ia Joseph ana iami mahai. O ia Amerika sa Joseph. Fai tete, ma fa mai sa le ami fa la lo rancho bai. Fai tete lo e ngas. Ya ai noa. Tangata yo si ai. To the Lord and the This is somebody who knew his mission and he followed through. Elia ni mai noa le Joseph, na noa ya. Na noa osi o ai. So for myself, fa William wana ai. Kali mai e Joseph, fa me o le leo wana wa le Joseph. Upuni o te no ai fa ma o le fa o Joseph. Ka fai o e ma hosi o e te fo ma. O le tani le nei a Joseph. A tele ti na no ba o la fa na o le. O fi sama o fi ba ya wan. Ai mo ni o le fa. Le fa ya. Ya no wan. Masiana fa na. O le tangata ua ulu tino ini le rofa. E ne koe whaiako e osu le siku. The only focus is right down the middle, where he was called to do mission in the church and for God's people through Jesus, our Lord and Savior. E le roto le rofa Joseph. O mea ia sa whai e Joseph. I le larolangi ni. Sa whaatino ai lona mala wina e ana i tana. Amu ia Joseph. Wala na ufa o so ole, whaangani na so ole, whaanganu lua tu tatu ai na sa i uli. Ole ngoa Joseph, o se ngoa e tu tasi lea. I tana whaso pito le kāresia. Mala au whatu tua ai Joseph. O Joseph o lea, o le worker. Say Joseph the worker. Ya, ele cek fai mo ai o se fora. Ai sia. O lona mana wina. Malana ta ina. Fai pe o lua se na tu Joseph. E ai wina tau sa fia wa. O Joseph ele mo fai na ke se. So stenia fi mai mo Joseph ya. Ai e no fomo fia. Na no kaka e au le is a o fa kasi le au le o la ka ma no fo fifia pe ia ba e le au a o fa o wa ki ne na fa le ton fo o le o stick to the south to ya if they pull a very senator ma te fe lo ai ma Joseph se tasi ko te o fa ko le me bi se fa mai sa le a mai ana ku pe ro bi si fa. What kind of business do you have? I feel you're busy this show because you know ya sing to long one touch of man ya ele prosthetic ke pula ya o sailing na mai o mai malima mo tanga talo o mana ni imagine that as I have already stated, when you know your mission and your calling, nothing is going to stop you right in the middle. Ele sabe o que Joseph. E aí ma plan ma Joseph sa fai, ma tu fono ma Larry, ai uno mai Larry ma plan ma Joseph. Ma plan ma tu Las Vegas in 2020. Sa ta mai Joseph anta pakili sa ongi. O lua ma na fai au pa te tanga no. O te ave tanga no ia stadium. And
and the Raiders in Las Vegas. I think at times when we're making plans on earth, God has some other plans for you. Ya wamis ya kon nga plan. Awo fia nari wai ini tanya awo man tapoi man Joseph. Eno uwe le tua man fana putonga ni yaso. O tatali tonu wa salfa nga Joseph ila ni malo le tua. Aisha, nanga fole wa tali Joseph le pisile pe o tamo. What is the mission of the church on earth? O le ane tala inga le kanisia le lona. Sila fia mai Lord Joseph, lea sa ia fatino. Amu ia o Joseph, wa e fatino le tala inga le kanisia le lona. Ma avea i oe ma se tangata o ngai titono le ainga. Titono le mano. Ia e maise le kanisia. Ia e fa mawhanwhananga le tua. Le tinai anuanga ma le nofo whana. Ia me se pa ia ia inga tūt tere ma tūtaulangi. Pa ia tātua whianga nei. Ma e o fwoi whai mai. A wāna nei whamuemo. I suppose the challenge for you, the children of Joseph today, would be this. Pick up the torch that your father was carrying and follow the mission that your dad lived. That mission of assisting and aiding people who are in need. That mission of the church, which is to bring every single man, woman, and child to God in union with Him in His kingdom through our Lord and Jesus Christ. Ioe Joseph, lo manuia o whaatani mai le nani wai moni, amu ia e. E sili le manuia o le ngate fua i atu. Nai no le ngate taia ma. Le swafa o tamang le ano. Mana mana pa ia.
o whātasia e tāpuai man whātu tualaua, ia vei tātou ma whātanga tasi le mālo le atua. La tātou le ngalea i lere. Kalau ya dia fafu ila matu kalau menuju memediu pak mangaluina nang salam fau ya dia fa kalau fau tak ulama tu boleh ngelihat dari Yesus Kristus lo matu memediu. Amin. Oh
Yosef ulang
na apostolo. Leo kwa uma, wewe na fati no ina rofi na mano ya watu tunaomba. Hapo pia pia mafanya ni pakasi, mai la kwa ila ofio ya watu wao moja yetu. Amen.
Ia tātou tātou. Ia ia koe la koe le paliu mani koe kuo ki risi. Leo mani whamaluina le tari suangu. I mawai ku mani ko uso ko le tamai a tā whano Joseph. Le file muolo maina e le whakapaka. Lana ko lenga le nei suafo Yesu lo mani o waringi. Lana le gano whakamole. Ia mole le maole. Nga ia wanu. Ia ka laila mani. Ia tio pale. Ia na tuatu la ia la moa e maa tātu nu. Ia ka maa tātu ka sia tio le maa pale. Ia lana sa wanu. Ia ai le pese a nana. Ia na wanga sa wanga sa ningu. Onte wa I whakatolo le nei tu rā. I lea whia whaanino me sūtaki na kūni. Onte whakatolo foi. Awa e sa lana. Kai e o wami noa. E mawhai ai o na. Kai atu sino wali ngā kuipo. Kia wako I le. Oh, Tevi Papele. Mata whaingo fie. Ia ai le fo I o tau o ia. Le whaingo fie. Oh, tā whanu. Sa tā whai la se. Tu whasasio se moi mau. Ono te ronana. Ona nei tangata. E le ai se se te tonu mau mau le nei. E le maasani a ta whanu. E ona rāunga ko I. Kia rama sinio. O se tangata. E whawhau na ola. I le anufa. O se tangata e nganga I ke soso anu. Ia I antoi fia maua I ke soso anu. O se tangata e alofa tele lona ai. Ai meise lona nui. Ai le I umar soifua ta whanu. Ona tau whaila mai tausi nasu ni nui. Ona tausi ale male tangi. A pe venga mtala I atea. Mom, aua ke kanu. Aua ke kanu. Ulu ki anu kai au. I'm good. Don't worry about me. Look at my listen. If I been out of my window, I said, I'm not tired. Ia ta mai I le ono. Ai na sao ni nimi foi I le mauti. Joseph and I met through his brother, Nap, and his late wife, Katerina. They were both my instructors in high school. That's how we met. You know, Masani, ma umataka. Ona manunoko lea. Ma umanayona mapai koiko. Pamelo tapana yatea. Le mato e kalesia. E te taua mapai koiko ta o le kalesia. O kato le tapana. O le kalesia koia o koe. I pai koiko loa le kufai loa Francisco loa.
mai olela ka whamole nari Joseph. E aka ka whaakari se ni mawhausa. E ke o ka whausa nga le ka kekia. O nga le whani o whesi so ko roa. Na atua nei le whaasa o tasa tau sama o le mamafutana. I spend more than half of my life with this guy. He is a wonderful friend, a loving husband, a great father, and he loved his grandchildren much, much more than me. You know, Maua se mautule mawhawhaue, who'i mai, I Samoa. Ina ia ina nganga mawhakau na mai ele atua. O te who'i mai i tausi o mātua. Ina tausi the fear in whakamonga kolokana. He had great jobs. He was very ambitious. Ole ata mai ia o ia. So se ngā ruenga awe ia. You know, Mao Maine, he's a private sector guy. He doesn't work well with the government. And I never know here. He lives in the side. You know, Final Winner, in the market lady. So I want to listen to them. You know what, Mom? This is my passion. This is so many times. I know that I'm going to live. I'm going to live for your life of Raina. And live for your life. I'm going to live out of Toa. Raina life of Tina. Tafano is a very aggressive man. He doesn't know when to stop. O te whautua I ai, ona sā, masina sea I hona whautu. 4 bypass. Ai liri manatu ta whanu, I sona mai. A whasilisili a te ia, ta ngata o e pia maua ne fisosona. E ai te ie, o te whaasai mea ai, I listen now to lowly, Mama, and then there will be super. How will I hear? So some is a piece of it. Later, and one of the times can't be super. So I give a teaspoon of pea soup. And oh, but we don't have to know what we eat. I can make a little spoon. Oh no, we don't know. If I'm not going to come. You want to eye? If Pele Yake, you don't want to eye in the morning. And we said, I don't know something. So, it's a tiny age. You like yes, if I will love it. It's a tiny Leon. I'm going to tell my own Leon. I feel like I said, fool, when I was happy about it. If I said, fool, put down and find out something. I don't know, you know, not my email. I said, I'm not saying, I'm not going to do it. I don't know, I don't know. He looks up. He worships this guy. Beautiful. I'm like, wow. It's a fire, yeah, look one. Wow, normal eye. He's still honey, if I've been out for you, I'll tell you, you look eye. Or leave them a wild day or not a wild. I'm afraid after that, I'm afraid of it. I'm afraid of it. Le ngate tūna mātou ai, o te tūna le mu. O, i ai,
tau tala, tāwhana. E mai ngā tūnu, ngā ngau apo pōna o ko, o pakanea, le swafana, e pune e iwi, e le swafana whanakana. Ina ua, ani a ina mai o tāwhana, wana amai a tea. Na kai tāwhana, e te alu au tu i nei whakalalawe, e mai, tēnā sau noho si o. Ai o whate ia, o wala au mai le whanau. He does not tolerate pain, and I know what he looks like when he's in pain. Tāwhana. Nixisia, tāwhana te koe. Whai. Ia, nofo se e ngā hosi nei o mana e sana. Ina o wala au mai le whanau o whaatolu o na awe. Na iei o no mona, o se mai e se atu. Awa nau nau tāwhana, e ko i mai o na aina, a mai au nau so mo tō whawhine. Moana, e le iai se sa mātu ka whane tō suria na whakawha o tō ina. Awana na tau, o te whia au o aina o tō ina. Ina o fo e mai. Ina i. Mata mo kiele, tiru atu ni tini. Sa o tausi a te ia mai a suhona. Ai mai mama, don't worry. It's just an inflammation in my pancreas, just like all this. But I'll be good. When the tausi a lea, o mai a suhona lua, o mai atu. Wanga ina, solo I tuana humana. When the city da tāwhana. Le iei se scan e mo ai, o ai ina cancer. No, don't worry. Just don't worry, ko kiki au manusi. Vai aso tō, o api o atu le, kai te au e matuna o whamene, kai tāna tāwhana. I le roka e tūwha so sō ngāus, e o maua na malus, e maua I sangina, o le mea sasi. O mawani o nasa o lai, Koe tu uman ko, koe tāwhana, awea o te whia mata, tu umana, nea ala ulu o te mi. Koe ia tu le whale, koe nana amatai, o no ulu, e le tue umi. Ina ua, a tō tō lia kama. Sa ua wana lawa le le tue fo, I se marus. Hala na tana, maa kai mone, awangi I kama. E le loa mai tāwhana, po umala me o mantausia, o uni poko koni. O te le mana I te tiloma, o mea o te tana. E le vai konfie. Tānua na umalo na o, o mai me o singa lo, a o ele singa teu. It's not easy to go home to an empty house, to an empty bedroom, and especially I don't tolerate empty heart. O te loana ta pena e le tua le whenga mananga ta whana. Ia me nani fo I mai. This 3 weeks that we spent together, he prepared himself. And at the same time, God also prepared me. E ala no malilina no iwata. Ala no ftama, whatamata. Na me ta whama e tau I se whamata no. Hape whea ai,
Tupu se mea, ina ta oka la whina mua tu. Ia ahame la whina ai whi mai. E sinia kia o mua mua. Hoki o, mua hoki o whi mai. Kau suya ke pepewa o whanu. O lea lau o e tu langa nei. O ke ni te whanu. Ale koe Moses ka whanu. Ia ele se whanu. E au au i o te whanu au o se tau langa. Te mena tau. How was the answer to find no one you can live there? Just shut up. And the answer is we don't challenge priests and their decisions. So it's a very good outfit. What's the society? Yeah, I take my own. I found no more time found was a town about there. I may not go to aua te pisa kura. O lea tue whaasina mea unu. E le ise e o se taulanga, e le maasani e tapa, ia mo maasani o koe koe maa. Lona nganga lona ola huna, e te whataula i lea tua. Ia fiafi, tēnā a fiafi e whai a umato motu. Ia o te sigi o te meti, e whenua se leo. O sai mai na o ka no le Raiders. Na kai ya no mato mo te le fatali. Ai au lai te talo ia. Ai ula ma vale ka meki. O ma hulo ia no kalo. Ai fasi ka meki. E o mai kola malo. O le si so ma ko ko tampana. E le ka pe na se mea. E ke le ka ka le vo ka fi a fasi ka meki. O le o ko pa ia. E le le lo sabio. I was introduced to the rosary by Auntie Amanda Eden. For Noel. We now know Matanoli Matapano, a well and a wing of Mendel Luceria. What gave it a guy to live in I may air all for Holy Coffee, from you another woman Luceria. I may find out all for now. Matapano, Ole Luceria. That's the whole Bible in prayer. You must recite Molowawe Latuna. Wikinikani. These are the powerful prayers. Hail Mary, our Father. Rinai Olo. Tapena Yai Ma'awamana. Hanga ka tayo. Ai, te tula I manao. Sono le lu. Lafi o manai. Now you know the lu. Na te whai fo I lea ma whai no na malus. Mo le lu. O le asa tau tua ta whano. I te tongu lafi o. Ia, e pāma le lea mo I na malus. A pia fo I e kāisi. Mona na uma, tautua e kāisia. O le liu ane nei le ainu. Sa iuhi. He loves his family. Ika mai aia, o iuhi, kai mai, o whemea nga I nei le sifuana, o se malanga. A iu, kai mai. Ka mawhaia aia, ta pena le leila a iu, o se hao le nga. Ta aloha a iu, o le teine whia lolo. O le teine e sau mai lunga, kau linga ka whamahana. O dole nau nau, ia, moa le nana, le mufo whiawa. Se tangata e whanga o ka,
He was my best close friend in the bedroom. We talked stories. We drank wine. We danced to our music. I'm going to miss him. My children and my grandchildren was his pride and joy. Elementary supposed to graduate next week. One. And you pray to God that you be able to make it. And his name Joseph too. Hallelujah. Amen. Mama, e uma Tano moto tama. Taso moto nele. Joseph. Right now, I am just lost, empty, don't want to do anything. Leone asusatina. Kamefana. Tafumo. Alomo kilo ko ni kuyo. Almasina nelo samio. Ele mostrou essa informação. A você não camaria. Tem a tela. Ele caiu. Falta a tua mulher não. Falta aí. Tu olha não foi a tua. I'm going to try my best to have one of our grandchildren take his footstep. And I know Taylor, the Mengele prosthetic, and I know Nia Tatawa. In the EFI, all their lana, a low for my son, Tafan, the Tavas and Mahatina, and you see, I'm fine. Ele and uma morima dengan mengenai ele vai do oi uma no fatina tafan ele sai so ko vai porque ela vai do oi uma men não é assim porque a hora de tu falta mais e fa fiona a bom vai special trainer or ele vai ter ele campaign so he will know my friend far if it makes excuses at home all I see everything ma pakale ko so ko man ba ni ma ko fu no le ko ke ke ia la mo kan fa le ai position fa ale a mio na ta pa me ka pe se a ko no mo le a telefone yo lo so na na a fa no se fu mi mo ke se o le ko i ka pa me o fa ka le no vai no ka pa se tu no na lo so no te na yo fu ma no se le eu sou mais coisa ko a te ki eu e le fi se no na no a te vi na o ka le mo la be solo ya itama ko yo no me start kiss una failo le ma ko ni la kaula wala ko le fila foi lo na e pa sa ko se le ni ya malo shopping bag ya ka pe no yo me na lo mal ka mai ele se le mis con passes ele era un po' overboard ona wina na ko fa ni e fai tempo foi ele aí você vai ver o seu filho que eu estou é por ver ou na ele aí vai eu tá falando ah é o que morreu e que
le lalo ya ala te te me fa te mai lalo I ai o le mauna ho made easy to tell e mo wala mauna me o le fa mauna is peacemaker he was ya no fa Tamata, sort of tamata, I didn't have to love I mean, I see everything, next tamata. I have some similar. One father, and I said, I was so really soon. Amen. O te tūlai, malo o whaewa tele o te wai. O te tāwhi fo I le pau ma le manu poe o tātou a whia I nei asu. Le a whio na wosi taulanga tupu mai o le atunu. I isi tau whinga e sausa taimi. Na hopo mai lea o se tasi o aina ia. Rātu sau tōru tō parapara I tu sa aina le tātou whātisinga I nei asu. O tu lai e tau whaisinga whantalanga I tu saima le o whātawhanga. Sa matu au atu I le maftanga po le samina whaale aina o le family service le sa whai pangtango. O te tonu o nasa mai tau fwoi le tō tele o aina, tele o wō. Ia meisa le fwoi ma aina o le malo sa mori mau. I le soifua tautua o le tamai a tawhanga. O ta awhi lea, e le tau moli mawinga le soifua tautua o tawhanga. O mawinga maanga ngā wenga, le whai longa le ngā ronga soifua tautua. I te tonu o le kalesia, o nuku, a aina, ia meise o awhio anga. A lotu la, Lotu lai whaia misui o aina I. Le mato o aina I mataua, o le aina sa I li. O le mato o aina fwoi, aina sa mataio, po le mato o aina hankini, o le mato o aina sa whaiwea fwoi lea. Tau whaia tuaisi ma whamtananga kupu lawa, e winga, I le soifua tautua o ta whanga. Pea mo soso atu, o te reto tau mori mau, I nisi fufanga ta whanga ke o se atu sau whantalang, ia mo ko ika leo wana I a tea. Ia mai o mem ta whanga o ia, I te le whaiwenga fo ia wana. O ta whanga o se tangata o te waai, o se tangata e whina whinaute, o se tangata e whina whinawi me le lei, ma o se tangata e le fia to I laroa, pe a se fia ta whanga o se mea e le lei, ma o se mea e whaerea I tono longa no, o longa aina, mesia e karesia. Ina ua, tasi moe moe fwa aina I a jo, I a vea nofe ta whanga. Sa whai fwa I lemu wha maa vena I a tea. Ua unofo tausi le aina I tāpua le iuri. Ia, tele au teimi e wāku lawa e whaia makuna lawa fuafuanga ia. E ne utulai mai tā whanga, ia, lesi ngā lea a wala sa mawe fwoi se whanga maa venga. Maa le mea moni lawa, e tule mai e jo e tā whanga, o te mai tau. E le I lava tele se I loa e jo o tā whanga. Tū manga I whangua le atunu. Sawai sawai le lava, le mena le susua e koe, o se tangata e sa I, o se tangata e fina finau, o se tangata foi e whaia ea tele le aina, whaia ea le nuku, ia mese le karesia. Ia, wa mamea e o iai le aina sa I, ia, le aia asisi, whaanga o whitalenga ta whanga, ia whaina whonga a aina. Ina ua au le tua e ta whango ai le I o tomu le aso I ua ta whango. Ia sa ho watu I whalemai
sa mato whiloa i ta whanga. O ngā winga ngai o ta whanga, ia luatu, ma te ratu, oto mai ta whanga, awala tala i o ta whanga. Sole, la nofu a esa o to oto atu i. Ia na pānua le lulu ta whanga mata. So lai, leo te marosi, le sima i pole. E pēo sa mea fwoi le tina ia luana. O loko mo le maumana pa aia ta whanga. E tele le mafutia o whenai mai. A o stangata le manao e whao popo seisi ma mawha e seisi tangata. E tau awela vai ia o tina. Ia, mutulanga sa whenai mai. O le awala leo le lai. Ia, e whaisi na ta whanga. O te tongo le nuku ma le whio anga. E o mai nei lava, o loo maua lava le whakamanianga le nuku le nei ma le whianga. I se tūlanga sa na lua i ei ta whanga. Sa mātau tala moa, ta whanga. Sa ili se grant, moa i se songi mo le tātou nuku. Le le grant le whakamai le tātou nuku. Le lo whakawau le sunga whepule ia embra. A le grant i tusi ta whanga. Mau e whamanianga o tātou whuiala o tātou nuku. Lenga mau e ta i ni mawhia e whuiala. E sasa a ngina le leo ta whanau meia a le pumoni na whae ngā lakalunga winga. I le manao se tangata e whae loa se mea na ngā te penaina. A o te tongo o te iloa, a le tangata e matua lapa le leilo mato mai, ma o tangata e lapa longa whao tauta. Ia i mele lei fua malunga nuku, ia malunga whio anga. E le pose lino mai whaitofo i kua kalama. Iei suafa te tele o tātou nuku. Ia, te le artemi o tasi iai le ufuanga fwoi a aina. A tasi le ufuanga le aina sa i liva te se fwoi meso a aina. Ia ta whangwa e nofo i lawa. Le whio anga le nei. Ia, sa ta milo lea fufuanga, a pena fo i le aina se tulou lawa, i le aina tu te le panga. Pero soso atu o te ngata, e a ngā kele nung so i fua te tua. E manao i ai te le te ngata, e so songi lea te aina o aina, e mese tu pulanga, ia mese fotu ngu mawhia anga, ia paua o lea, lawa atala na whai. If it was meant to be, it will. A tonu le fufuanga lawa ia o soi fua o ta whango. O ia lawa o ta whango, e o mai ala lawa awa le tua, o la lawa ta whango. E ma manu e fui lawa ta whango, ia e lo me swafa ta whango. E ve fui nei temi o te whaftai atuai, ia le tina ia luana, ia ma le whanau, ia mai ngai tua le aina. Na wabara au le tua ia ta whango, sa Taltala mo mai ta mato mai sa iwi. E mai tauna longo wana ia ta whango. E o mani ta kua. O lau tali whai e. Se i mai ale leila pasu maniu se tō tūle i. Ia o na tātou mahanga i role se tūlanga whapena. Te leo manako te whaabelabe ia luana. O lele i fōwhanga le kalesia ia se tō tūle. Au le ngana whakatau so atua. O tawha o tōwhi. E whoi mai ta whango, ma mai ta whango, e ta oto i ma ta pua i le mea na tinga ai. O le ngana whakatau. A wā te tētou, e le whai asa roto ai ngai. O wā whoi lamo whai mai, e le whai asa nā osi whai mai. O le mea lana nā oi wana mai whanau. O le mea lana whai. A whakatau i whinanamo wa. Tō whimalia mo whaatua lo, whinangalo tina ia luana, ia o mai tā whanau i nei, o tō i nemi tā hua, me sa tina i ngai rosi e uma isu na fuafuanga. O tsoso atu whapea tātou no, meise tātou a whia, atu e kalesia. A whai e iai, se teimi na se sea i tā whanau. A whai e se a leo tā whanau, i to tongo e tātou no, tongo e kalesia, ia e maise aina, malanga loa o ta whanau, malanga mai. Ai fotua i mai ne manu, a wā, tupulanga lo whai mai, ia a wā whoi mai o ponga o aina, i le lewa o tātou.
Lea leo e tula wa o misia ta whangu sa o luana. Lea lava le mea tula ima e lemu whai anu maro lo ta whangu. Lemu whai. Te te i mutu le whale ta whangu wana whale venawe e lemu whai anu maro lo ta whangu. O se tangata e lava to mai o se tangata fo i lava wha ta whangu e manuia lo whai na langa. Lo whai atua ia. Lo so nofo na nau whatasi mea roko i whaamara. Ia, ia manuia tātou awhia, manuia tina ia iwana, soifua.
Mele, mamalu mai koi, koko ia male, mamalu tabale, le fiol, mabukas, malai nga ngamui, suwai kei mamal, mutua mufakal, ang walu ifal, mafurenga ia kwa olo, mufala fulu ia ito, malfala ifal, mamalu nga ia kioi na unisla iwa. Lele boye, se baile, uyo sema malaka maliyena. Sulo sori, suwa, pulpul malu na kalenga koko, malembo malaipo. Malu na ito ko nga yaate, malam koko ni wakwa, o mamalu nga ya kioi na sema, malo faktay, malu niya. Kay umi nga buwas pa makalang. Yang siya mapakele magbago na ko sa kablang. Amay at ako sa mina. Kaya au ka mo ka pakele fufua ko yay ay. Wako sa bay malu ya. Kasi ito mafkam. So mako polo. Ulo yay mau kai mkapua fase ya kuyeye kufoi kwaya kama mfukama ai au fai pesa tinggal kaya mai pangpang lo ko wapilei au kapole mau ko maru mamaru lo fai ngadwana ai mai sele mamaru pa pengai kaulang ni kelen fai bai mau kalau bangga lalu kapan ngai fase ya kuai au fai ngadwana kofi le tua ol mamaru male lau ngai yaso wa kapan ngako ya ai kama lo tua pa kala fideli au fai pesa ya ku vakasi ya kako kulus paya ya fase ya ku lao mkubwa akamfanya kuyeye aina ole kamfanya na ngeyaso kumaya kapamo ole kau koko ingei mal kulus paya sei maea kwa aina dia yeye kwa mai mo kwa ina mkimo lo yo kupingi ilmeo la lamu mawai yo mapa meo yoide mabukas ko la mo dia lama ko ka sangaku nga dia manguya le ngai ofia so ifua Dad was a very humble, God-fearing man. Three most important things in his life: God, his family, and his village. Yeah? The mission nga pagtala yung nga pati ng kasan, kaya sa mga na po yung na umasan niya kasan no ulima, naman umasan niya tili. Niya ang tenis, niya ang terena tapos tenis lang ya ngana umasan ya oisimia ya alekano sa doa ya pale
mea mere le iu mai e mea nā. Ai tai ta whano, lau tua, lau ala monu, nā maisu lau alofa e tālesi. Tātua ngātu sauringa whamamai. Au le kuatoi sauringa se tātu whamamai ana. Ma le uso ko te mai ata whano Joseph Mate Tawaka. Ko iwo ie whai oai na tātu alofa ia te ia, whamafan whanai kua i tātu o whāpau whāpau. Whamaro si ai kua whamoe moe ma le mautu noa. Koe whātasi tātu ia moko ke riso manu manu. Ko toi lano ai neo ki e whāpau. E tātu tālu whanalogo te isi. Ko tātu tō manatu. Yara nei ko mena whaatino i tātu. Where did I say this? Nicholas. Stay up there. Ilaw pa si Ek. Si Ek mo baag mo. I see it. So I'm
Langi o la